Hi my friends! Danas će biti vrlo kratak video, ali vrlo efektan. Šta je mene inspirisalo da ovaj video danas izbacim pre nego što s vam uradim razliku između past simple i present perfecta, to sam vam obećala u nekom pretposlednjem videu koji se tiče gramatike. Želela sam samo brzo da vam ispričam o pokaznim zamenicama devojčice 11 godina koja predajem engleski i koja je u školi imala test iz engleskog gde je trebalo da odgovori na par pitanja koje kreću sa what are these, what are those, uglavnom za množinu, gde je nešto bilo ispravljeno, samim tim date je niža ocena, nešto što nije trebalo da bude ispravljeno ili makar na neki način objašnjeno da može neki drugi način ili da je bilo naglašeno da se baš to traži, ali da se napiše da je pogrešno i da samim tim dobije niža ocena. Mislim, na kraju dana, ok, nekom i jeste ocena bitna, onima kojima nije, stvar je do samog znanja, načina rada i principa, tako da za sve one koji žele pravdu, šalim se, ne mora znači pravdu, ali za sve one koji žele da za sebe znaju dok govore, da znaju da je okej, da su okej oba načina i da jednostavno imaju argument sledeći put ako se tako nešto desi na nekom testu, da imaju argument za nastavnicu ili profesorku da kažu ok, ali ne, ovo su tačna, šta nije bilo u redu. Tako da, hajde da vidimo o čemu ja to pričam. Ok, hajmo prvo da krenemo od this, that, these and those. Znači, ovo su vam pokazne zamenice. Pokazne zamenice možete ih gledati na nešto što je u vašoj blizini, kad mislim na nešto, to je kad kažem nešto, mislim na stvari, na primer, ili na ljude koji su u vašoj blizini ili na nekoj daljini. Ok? Znači, za što se tiče jednine, imamo this and that. Ok? This je za blizinu, that je za daljinu, ali kad mislimo na jednu stvar. These je za množinu, ali kada su stvari tu, blizu nas, jel? A those je takođe za množinu, ali za stvari koje su, ili ljude koji su dalje od nas. Ok? Znači, to su naše pokazne zamenice, kao što su kod nas u našem jeziku ovaj, ovo, ovi i tako dalje. Ok, hajmo da vidimo neke primere, tako je uvek lakše, pa ću vam reći šta sam mislila kad sam krenula da snimam video. Prvi primer je, mislim, ako ova strelica pokazuje bliže, mislim da bi trebalo da bude this is a ruler, znači ovo je lenjer, rečenica, ovo je lenjer. This is a ruler. Number 2, pošto nema strelice, pretpostavljam da je na daljinu, tako da those are my friends. I da, sada sam se setila, prošla sam pesmicu koja je super za pamćenje ovih stvari, pogotovo ako ste u školi i imate engleski kao predmet. Čini mi se da ide this and that and these and those. Ok? Znači imate this and that and these and those. I tako ide neki ritam tipa this and that and these and those. Ok? Znači imate this, prst jedan vam pokazuje u blizini, znači this, jednina, blizina. This and that, znači jedan prst za daljinu, that.
these, obe ruke vam pokazuju množinu i da je ovde, these, i imate tamo u daljini obema rukama those. I možete da, ako se ne sećate ili vam treba podsjetnik, samim tim možete pesmica ritam this and that and these and those, this and that and these and those. Okay? Make sense? Ajmo da imamo za treći. That is a chair. That is a chair. Ono je stolica. That is a chair. Number 4. Ovo su knjige. These are books. These are books. Number 5. See 2 bananas? Okay. These are bananas. These are bananas. Ovo su banane. Okay, this and that. So that is a frog. Ono je žaba. That is a frog. Number 7. That is a school bag. Those are crayons. Those are crayons. Number 9. This is a pencil. Or with this hand, this is a pencil. These here, these are apples. Ovo su jabuke, these are apples. This is a cow. This here, u mojoj blizini, ovde jedno. This is a cow. I ono su baloni. Those are balloons. Okay? I sada, u knjizi koju obrađujem sa svojom učenicom koja se zove Let's Go, dvojka, piše pitanje what are these ili what are those. U knjizi piše odgovor they are yo-yos. Ok. Bitno je da naglasim da su ove verzije tačne. Znači, da li vi stavili these are yo-yos ako su u blizini ili those are yo-yos ako su negde dalje ili odgovorili they are yo-yos, ove verzije su gramatički tačne. Ok? Znači, niko ne može da kaže suprotno. Što se tiče gramatike, obe gramatičke konstrukcije su tačne. They are yo-yos i, na primjer, these are yo-yos. Neko odluči da kaže these are yo-yos, neko odluči da kaže they are yo-yos. To su preference samog čovjeka, ili da kažem stil. E sad, kako sam rekla da su gramatički tačne, što se tiče semantike, semantički gledano postoji razlika, ali razumećete, lako je. Naprimer, ako ne znam, možda sam u nekim od videa spomenula ovaj primer, ali meni je najlakši za pamćenje, nekako ne znam, otišla mi reč, ali najlakši mi je za pamćenje svakako, ali ponovit ću u svrhu ovog videa. Ako vi dolazite kod mene kući i tu su moji roditelji i vi ih upoznajete, ja ću reći these are my parents. These are my parents. Znači, ovo su moji roditelji. These are my parents. Zato što this, that, these and those su pokazni zamenici. Pošto su oni meni tu blizu, jel? I pokazujem u njih, što je pokazna zamenica, jel? Iskoristit ću these are my parents. Pošto su tu, jel? U blizini i pokazujem na njih. Ok? Da smo, na primer, ne znam, u kafiću, sedimo, pijemo kafu i vi meni tražite slike mojih roditelja.
ja mogu da se odlučim da vama kažem yeah, they are my parents. Yeah, they are my parents. Ok? Zato što nisu tu, nisu u blizini i vidite ih preko mobilnog i mogu da se odlučim da kažem yeah, they are my parents. Znači, ako oni pitaju are these two people your parents? Ili ovo dvoje ljudi tvoji roditelji? Are these two people your parents? Sada bi se neko vodio, ok, ako u pitanju već stoji are these two people your parents, logično je da pratite pitanje pa da odgovor date u istom stilu, jel? Yeah, these are my parents. Ali svakako možete se odlučiti na they are my parents, jer vi u vašoj glavi mislite, ok, mislim da, tu su preko telefona, ali nisu ovde trenutno da ja baš pokažem na njih, da kažem these are my parents, pošto nisu tu, da, upotrebit ću they are my parents, upotrebit ću, znači, običnu ličnu zamenicu, da, oni su moji roditelji. Znači, bukvalno je u semantici, da li ćete vi reći ovo su moji roditelji ili oni su moji roditelji. Meni je to do stila, kako ko izabere da govori i ko ima, eto, da kažem, ko vodi računa o tome. To je jedino semantičko. Gramatički su ovo tačno. Tako da gledajte na testovima zašto gubite poene i da li je naglašeno da vaša nastavnica, ok, da li ste vi vežbali tako na časovima, na primjer, ok, deco, na pitanje what are these, what are those, ja očekujem da ćete vi na testu napisati, to jest krenuti vaš odgovor sa they are bla bla bla, etc. Ok? I onda kad dođe test, ok, vaša nastavnica je tako zahtevala, ali svakako bi mogla da objasni da su gramatički oba tačna i malo semantički tu da poradi na toj mini razlici koja ok, jeste na kraju dana bitna, što da ne znate da ne stvarate taj osjećaj za jezik i da se pravilno izražavate koliko možete, ali o tome isto vredi pričati i prodiskutovati, ali ne na onaj način na koji sam ja saznala kako se skidaju poeni, kako to netačno, kako pre toga se nije ni to nešto ni obrađivalo. Eto, to mi je jedino zasmetalo i žela sam to sa vama da podelim, nadam se da je sada jasnije. Ja ću snimati video koliko mogu. Meni je drago što sam ovde, ja se bavim još jednim poslom, ono što se rekao 9 to 5, od 9 do 5. I stvarno pokušavam da budem što više ovde sa vama. Ja nemam ništa od ovog, osim što dobijam, kako da se izrazim, nemam ništa, ne dobijam ništa novčano što snimam videe za vas, ali dobijam na neki drugi način koji je čak i vredniji od svega toga. Meni je drago kad vidim da što više ljudi je videlo video i kada lajkuju da im se svideo, znači da su nešto naučili i kada komentarišu da je dobro. Stvarno se trudim koliko mogu da vam dam što se tiče te strane znanje i da se zabavite. Tako da ovo je nešto, ovo je moj hobi, ovo je nešto sporedno i stvarno ću dolaziti ovde što češće mogu da vam delim znanje, a nadam se da ste vi na drugom kraju i da ste receptivni. Vidimo se neki sledeći put.